MeghalayaPost.news. Undang iktian ke sorkar MDA ubadairu Menteri Sorkar uba wailat Miki Shylla ulaong baka sorkar ke Kloi kren bat ke KSU Student Union KSU halor kisan tali kimat bagaseng kelabu okmat ke sorkar Shylla. Laban kedau bamenta kesengi ke KSU kelas Sdang iakhih dak baik rally hanong ba Shillong bandawana ke sorkar ban pentri kamardor ya ke MRSSA ban bisar benia ai ka tungkam tungjam ban wengi ke bamsam nalor kiwei de. Lasaki baki dekat ke KSU na dudang step kila Sdang bante bana hakaleng kenong ba Shillong hakenro bat kerdop jong ke Meghalaya skutren habokran skilal pathai khobor ba wailat ulaong ba ke sorkar kalaong ba kalong ke Kloi bha bani kren bat ke KSU ke sorkar ke kwa ban pensyai pajba ba jingkhang ke ple bani kren ban sngap ikijing bar kijing dawa jong ke KSU ong ba wailan ke sorkar ke ngeng ba jingi kren kalong kelenti ke badai bania syakman kumta la kentu bar kerpat ke KSU ban wan syak jingi kren bat ke sorkar kenang bala bani sungthu jingmut bat banwat iakilat kelenti ban penbej iakimat baro. Yeah, definitely. Because I want to make it very clear that the government is open for discussion. So we are ready to listen and to deliberate, to have a dialogue. And I think that is the way forward. So I'll request that to urge the KSU Student Union to come and have a dialogue with the government. MeghalayaPost.news.